Uzavrle političke strasti u Bosni i Hercegovini, ali i regiji uoči sutrašnje sjednice Vijeća za provedbu mira u BiH, koja je trebala biti održana prošloga tjedna, ali je odgođena zbog konzultacija. Sve oči sada su uprte u visokog predstavnika. Hoće li OHR dopustiti ili pak zabraniti održavanje referenduma o Danu Republike Srpske? U tijeku su posljednje konzultacije uoči sutrašnje sjednice PIK-a. Veleposlanicima su pisali i Vlada Republike Srpske i Bakir Izetbegović. Za to vrijeme imenovana su općinska povjerenstva za referendum. Nove prijedloge za 9. siječnja iznijela i oporba u Republici Srpskoj. I dok se čeka odluka Vijeća za provedbu mira, u Republici Srpskoj normalno traju pripreme za održavanje referenduma. Održana je i 3. sjednica povjerenstva za provedbu referenduma. Usprkos protivljenju načelnika Srebrenice, formirano je i povjerenstvo za ovu općinu. Oglasila se i oporba. Iz Banja Luke, Anđelka Marković. Uoči zasjedanja PIK-a Vlada Republike Srpske uputila je otvoreno pismo svim akreditovanim ambasadorima u Bosni i Hercegovini sa ciljem da se na sutrašnjem zasjedanju ne donese nikakva odluka koja bi mogla opstruisati održavanje referenduma. U pismu se navodi da je referendum o 9. januaru kao Danu Republike Srpske u skladu sa svim propisima i da je to vrlo važno pitanje za građane ovog entiteta. Na današnjem zasjedanju Republičke komisije za održavanje referenduma donesena je odluka o formiranju opštinskih i gradskih komisija u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Iako su se lokalne vlasti u Srebrenici protivile formiranju ove komisije, Republička komisija je donijela tu odluku i već formirala komisiju za Srebrenicu. Komisija za Srebrenicu je formirana. Dakle, mi smo danas donijeli odluku i formirali sve gradske i općinske komisije i komisiju za Brčko distrikt. Sa današnjim danom ćemo donijeti i potpisati takvu odluku i objaviti u službenom glasniku. Na ovo je reagovao načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, koji je rekao da je ovo svojevrsni presedan i da je članove komisije su predložile srpske stranke koje su u koaliciji Zajedno za Srebrenicu i da je ta koalicija formirana isključivo zbog predstojećih izbora. Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić je rekao da ukoliko Ustavni sud zabrani održavanje referenduma, da je to izazov za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Također danas je imao i nekoliko prijedloga kako ispoštovati odluku Ustavnog suda, ali i 9. januar. Jedan od tih prijedloga jeste da 9. januar više ne bude Dan Republike Srpske, već da to bude Dan državnosti. Pa ako i Dan državnosti bude onaj koji je proglašen neustavni, onda možemo uvesti dan osamostaljenja Republike Srpske. Pa ako i osamostaljenje bude neustavno, onda možemo uvesti dan nezavisnosti. I tako možemo narednih 50 godina. Vjerujte da imamo alternative za svaku od tih priča i da se može to napraviti. Jedno mora biti jasno. 9. januar je datum ispod kojega srpski narod neće ići i sve ove igre nas samo učvršćuju u uvjerenju da će tako biti. Imam osjećaj da je mnogo toga dogovoreno na relaciji SDA i SNSD prilikom onog posljednjeg susreta u istočnom Sarajevu i da jedan od tih dogovora je ovo što se trenutno realizuje, a to su te otrovne strele koje se upućuju između Izetbegovića i Dodika. To je po meni dogovor koji treba da bude u svrhu izbornih rezultata i SDA i SNSD. Čavić je rekao i to da se opozicija protivila tome da se referendum održi uoči izbora, ali da vlast u ovom entitetu nije htjela pristati na to, pa su onda i opozicionari pružili podršku tome da referendum bude 25. septembra. Također je rekao da ukoliko se od referenduma odustane, da bi Milorad Dodik u tom slučaju trebao podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Srpske. Anđelka Marković, N1, Banja Luka.